Interaktivni vid zabave Room Escape se pojavio prije 10 godina u Japanu, primarno kao team building aktivnost u kojoj učestvuje između 2 i 5 ljudi, a koji uz određeno usmjerenje i savjete rješavaju određene priče. Fox in a Box, o čemu je riječ? Pa, dakle, Fox in a Box je escape room koncept, međunarodni brend. Mi ovdje imamo franšizu, licencirane igre i ono po čemu je, inače, escape room koncept je poznat vid zabave u svijetu već odavno i kod nas čak i u regionu, ali ono po čemu je Fox in a Box poznat je baš po tome, vi ste imali priliku da igrate po tom konceptu priče, po zagonetkama koje su vrhunske, a da kažem i da smo mi baš na tom nivou u ove 2 sobe, 2 igre koje smo opremili, baš smo trudili se da zadržimo taj nivo i čak da ga podignemo za jedan level još više. Možete nam pojasniti na koji način to sve funkcioniše? To je kao igra, nije virtualna, preko računara, nego se igra sa društvom. U stvarnosti. I to je ono što je jako bitno da se napomeni. Dakle, to danas pomalo taj timski rad. To je ono zapostavljeno. Vi danas imate puno individualaca i pojedinaca koji igraju razne igre, ono što kažete u virtualnom svijetu, ali to nije to. Ovo je, dakle, stvarna zabava u stvarnom okruženju. Vi ste glavni glumac, vi ste glavni akter u jednoj priči i to je ono što ovaj vid zabave odvaja od ovih što smo spominjali. A da je ovaj vid zabave potpuno drugačiji od svih ostalih, govori i činjenica da timovi nekada znaju i da se posvađaju tokom igre. Kakvi ljudi sve dolaze, kakve grupe imate i ko se to sve okuplja tu? To su grupe prijatelja, porodična druženja, team building eventi kojih ima sve više, pogotovo u ovim zimskim mjesecima. Pa čak sada imamo u ponudi za najmlađe neke članove koji imaju doduše prilagođenu verziju ove igre, ali su izvrsne za neke njihove rođendanske zabave, druženja u sklopu škola, tako da možemo slobodno reći da smo zaista imali goste od 10 pa sigurno do 70 godina. Ono što je zanimljivo jeste da tragove uporno otkrivamo. Da li ima svađa, kakvih situacija se dogodi, šta se sve dogodi tu? Pa nesuglasica ima. Pa možemo reći ne baš svađa, ali kažem u težnji, pogotovo kada bude pri kraju, kada vrijeme otkucava, kada ostanu posljednje minute da pronađu izlaz, nekad bude i neslaganja neki, ali sve se to savršeno završi kada oni pronađu put vani, kada nađu sve što su trebali naći, izađu iz prostorije, sve se to zaboravi i osmijesi su onda jedino stvarno što ostane. Tako da, kažem, bude sve, ali prvenstveno ljudi zaista se ovdje super zabave i to nam je najbitnije, taj osmijeh kada izađu iz sobe, to je najbitnije. A da je osmijeh na licu obavezan na kraju igre, uvjerili smo se i nas dvije. Moramo priznati, kod nas malo drugačiji nego kod ostalih, ali ipak osmijeh. A da bi vam dočarale kako igra počinje i šta treba da radite, pa sve je počelo ovako. And make off with $50 million of diamonds in 5 minutes? Na vijestima smo saznale da moramo opljačkati gospodina Foxa. Welcome. I know who you are. Naime, sakrio je dijamante koji ne pripadaju njemu. Naš zadatak je da ih pronađemo i vratimo tamo gdje treba. Nije nam bilo druge nego baciti se u potragu. You have 60 minutes to get those diamonds, or you will spend the rest of your lives in prison. Nije bilo ni malo lako. Tragovi, pitanja, mozgalice, ključevi, šifre. I
taman kad smo mislile da smo uspjele. Uhapšene ste. Kida mi zaglavila u zatvor. Pa malo nam je falilo, Elma, par sekundi. Vako, sekunda. Si vidjela kako sjaji? Blizu smo bile. Nažalost. Pa kako? Pa zato što nam treba tim. Više glava je pametnije nego nas dvije, vjerovatno. Moramo igrati timski. Treba nas više biti. Dakle, obavezno, kada budete dolazili i željeli da se igrate, obavezno povedite prijatelje ili porodicu ili kolege. Družite se, probajte nešto novo i nemojte završiti u zatvoru kao nas dvije. Otkrijte dijamant. Ukradite.